Namepa. Yo, abadi abita mo woje kan be se yo yin. Be yo. What's your cook? Ya se fi do yo yin. It's okay. It's okay. It's okay. No, Shegbe. I'm back. Okay, all right. Oh, yeah. Abadi abita be nyeli aya ni amo no wo yo ahale ni le bi tan body wo ba sha ni wo keto ni ke ba ka ya show me mi ele e show una ke gbugula wo ye ni show me efin ameba wa la show na ka ju efin agbina bi ane alo me mi ji efin ye je nínú nana aba se pe ke ba ke aya e chiame ji ga uro mo ga le no ji chiame ke ya ma fe wakaji aya se pe sani ga wana igbe ni le mu ese eja ke ga ji chiame ke ha ma wo ahwe me akrama agbina wo na agbina aje mi ye je wo na je mi ye je be agbene aba se pe ni akeyawo wo ke wo je bi ebe wo ke aya jamo ni fe mo e bana wo ba wo ke ne ba pe ye kra ke usabuna ni bo ni wo tele mene ye bi wo ke na kanu aba yehu je me kai ma ko ba follow wo ye continue go no dey show yourself ni wo ke chon ni wo YouTube wo stream live dey YouTube wo ba nyo subscribe ye je me no na ye bi e fe o ba na fe ye je me go no share page no lo share program se fe no like no comment ko ni wana how active you are adumo ami daboshi ke Alfred what top fans din na me wa anytime wo baba live no baba comment shout out to you all me ko ko me oni yourself ni ba never live na ka never comment wa ni na ka shout out to you wo bi ane wo gbe mail na le wa je un le se na me wa me ni ma ko se gbe na lo ojo ame wa me ba ko bi ane mi jo fu ma ya ke no mo se fe mi kwense jage da me ba le si mi nya fu ma de no kan je wa bi e de gbe ho ba wo ke no de se fe ba shi ni mo se bi ene le no de se abasha fe na ke o TV we are always involving with you they try no ba dia